Tang heke jeng saimano dol sabai khelangya dol hinges khelangu aban bagai hari nai tumu jodi jidi nai logri angkai bau jidi mangala khamo aban bagai jeng dol ninano khakaham tei tini jini sikla chalairo mo haikai sports nai interest punugai daily no maike thumun habaro phaimanu gai belegano khaksango tei buskang jarrogo jeng mo haikai no jini sikla chalairo no hengkreng khlaina bagai kusuk thayau thangai thungi manina bagai jeng coaching ro khlainai tei jini joto sikla chalairo no jeng saimano tabungni jorogo jini kami amchairogo drugs sok bai kobole gobang ma jini sikla chalairo lam koroi tongo aboni bagai jeng thungmungni bisingtei jini sikla chalairo no drugs yang ni phiomnai bagai jeng gereng jagao jeng khelaro khlairi tongo ama haikeno jini sikla chalairo no sa kaham kha kaham tong kaham ki tonnan bagai jeng jotta amsai ne jini sikla chalairo no jeng koyo jeng jini sikla chalairo se jini samaj ni bekreng jebro sikla chalairo grak nai jebro sikla chalairo grak nai apurno jini samaj ba grak nai abon bagai jeng jini sikla chalairo no thumuna haporo tubunan bagai jeng gereng thayo jeng borno thumuna haporo sositibran nangnai abon bagai jeng jini sikla chalairo no sanani musumbo thumung bai ba jeng career sramai mano hengkrenggai national level international level lo thangai jini sikla chalairo ne bumungai samaj ni mo bumungnai te bini sakbai thani mo bumungnai bini nukhung ni mo bumungnai te ohani mo bumungnai omai khlaino jeng jini sikla chalairo trek thumun habara sosagoi jeng buskang tarang bagai jeng chai thui tongo tai jeng obono koina musumbo bai chungputia no jeng joto sinebo football thkreng hinai oma hai bai chungputia jini amsai bo jeng sunami manu thumung no jini sikla chalairo no technically financially jeng boro support dioi jeng thingmate boro train khlai jeng thumun habar soda tumi mangangke amon bagino jini ramchanoghat amchai ni jini joto sikla chalairo belek kheno khakaham te
खेलाव इंटरेस्ट दङ तेव माहायकिनो जों ट्रक ट्रक बसकांनि जे जिनि TTA दिसनि फुटबल टुर्नामेन्ट नोंना थाङै दङ जिनि महाराजा वीर विक्रम आसेमान सालो इन चेंजाकनाय फाइनाय अगस्तनि 19 तारिखआव ते आबन बागै जों जत्तो जिनि सिग्लाचार फुटबल थंगरो नरा जुदा प्रिपेयर खालाय दंदि जों बसकांगो जिनि बायजालबारि साबजुन नहयदेबो जों गाहाय टीम पाठकनाय जाहाथे जों कप्लायनि फाइनाल नांनाय आन बागै नरनो जों कोचिंग रिना बागै आं इमिडिएटली जों दाबि दाखिनो जों कायसा कमिटि फर्म खायजांनाय कमिटि बिसिंथै जिनि सिग्ला चालायनो जों कोच तुबुय जों बर' फोरोंनानैबो जों कायसा लामा सुनांनाय आन बागैनो हायनो हाय तिने जिनि जत्तो तिनो आमसायनि एबा तिनो खेला कमिटिनि जत्तो लिडार्स न खरसा बुंनालिया जिनि जत्तो सोशल वर्कर न जिनि रतनपुर एडिस विलेज कमिटी चेयरमैन ते जिनि जत्तो सोशल वर्कर न बेलाय बेलायखन हामबाय अमा आगे तिनि काहाम इनिशिएटिभ नावै जिनि सिग्ला चालायनो मोथनानै सुजुबि मार बागै आउन बागै ते बिसिकक सालिया हायनो हाय दलैनो न खा काहाम बेलाय खे हारिनैनो खा काहाम याफरो जिदिनैनो खा काहाम याफरो तांगै हेकिन्दर आसिके खेला नाय थखलाय तिनि जिनि जत्तो लुकरनो खा तंथरि माने बागै ते हायनो हाय हामबाया फरै आनि हकक सामरानो पाइका नर जतन काम करन तंदे ते बस कांग TTA एडिस फुटबल टूर्नामेंट बागै नर जतन प्रिपेयर नि तंदे हामबाय